nginenkinga la. Expectile ukuthi ungijaje. But nginesifiso sokuba nesithembu. Like Ngibe nabantu besifisa ababili empilweni yami. hayi wena Singasho ukuthi ne-crush ikinda nokuthula. Mangazali uzokwazi ukuthi usimele sibabi because ASMkhosi Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Kilekithi thuthi wentombi yasho wenza abantu ubhuti wabantu lo yellow phone umfana ngamasosa amagambe KSMG. We are live on another secret location bathi kuhlelo lwakho umjolo roundini stage sakhe yaseMkhosi Media TV. Sesikhona futhi la sibhalele futhi kuthiwa sifike la khona icrush ifunakalayo khona la around kufanele ukuthi sibahlanganise futhi sikhanda umshado but uyazi ukuthi ayikho umuntu umsebenzi wami phela nje ukuthi ngenze umsebenzi wami. Ngakho ke asike sihambe nawe sibheke ukuthi ke uzama lapha usiphatheleni ufuna usithuma kuphi senze njani. Manani, Ozama, Khumalo, Ntongumbulazi. Ngibhalele umjolo roundini ngoba ngifuna ungisize ngejeni yami eyimistri ngendlela eyisimanga nami ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngibambele yona ngingedwa. Njengoba ngilana nje, ngilana ngokuthi ngifuna ukuhlanganisa abantu ababili ngibenze into eyodwa. Angazi uzoyizwa kanjani kodwa uzoyizwa nawe indlela ezokwenzeka ngakhona uzoyibona. Esifisweni sami njengoba ngilana ukuthi mina ngihlanganise uSibona nomva njengabantu mina engizizwa ngibathanda ngifisa ukuthi ngibe nabo empilweni yami. uSibona nomvana ngibazela khona endaweni ngasekhaya la ngihlala ngakhona. uSibona uGayi uTaki osithandayo bese kulesikhathi eside ngimbuka and ngifisa ukuthi nginesifiso sokuthi ngigcine khona eduze kwami siphilisana naye yabo kodwa ngenxa yezimo eziningi engizozibeka futhi ngiphinde futhi nezizwe ngaphinde ngacela ukuthi umjolo waseroundini uphinde ungilandele umvana futhi okhanyayo umude nje uzombona nani. Okay, yena ngimaze khona futhi aroundini okudlala ibhola yabo hlezi ngihamba nabangani babo and I would like imagine myself nginabo ngale ndlela le guys and men understand. Kodwa ke ngiyathemba ukuthi njengoba ngiliqala lolu suku namhlanje ngisithatha lesi sibindi ngisiqunga ubona sicefeke nalo sithathu ngisithatha lesi sibindi ngisiqunga ngizokwazi ukuthi iphupho lami lifezeke futhi liphinde liphumelele. Kilekithi buka seMkhosi Media TV sesikhona la ndaweni esigameko sengihlangene naye ke lapha msinikazi kamashobana bathi uzama Z hello mazZ. Hey, Uyaphila? ngiphila njani? Asemzini sengihambe ngafika njengobhala wakho. Igama lami uSMG ngiqhamuka seMkhosi Media TV uhlelo umjolo round. So kuthiwa ngize la unodaba lwami efake simlungise. Hayi kona impela ke ngibane ngihlale nje phansi ukuze uzoyizwa kahle lento. Nzima lento. Chazela. Ya. Okay, ngisho ukuthi izathu senze ukuthi ngicine ngize ngibhalela ukuthi umjolo roundini. Ukuthi nginenkinga la. Expectile ukuthi ungijaje. But ke nginesifiso sokuba nesithembu. Like Ngibe nabantu besifisa ababili empilweni yami. hayi wena And senginabo abo ekhanda lami into manje kufanele yenze ukuthi ngithathe lento engenze in action. So that's why ngize la ukuthi ufike la usho ukuthi sizokhanda imsele ku series ngimsele ku series ke manje umuntu esifazane series movie. So ke yana ke ngakho ngicela ukuthi ufike la uzongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze into yami iphupho lami libe impumelelo. Yena ngiyathemba ukuthi kuzokwenzeka. Hey mana ngizama ukuyithola lento idea ngathi kulikhulu kakhulu hayi kulikhulu kakhulu namuhla. Okay abafowethu ba awe Abazi phela angithi ama crush ami
akekho noyedwa seke ngaba naye Yeah. bothu abanayo i-idea ukuthi kwenzakalani waye belana mabothu bazofika but abazi ukuthi bazokwenzani yini engizoyisho kubona bazozwa ngami angithi so angazi uzohamba kanjani uzophetha kanjani bazoreact kanjani kodwa ngifuna ukuyibhadlaza ngibhodle kube kanye yabo Ayizama? ngiyabathanda Isividiyo nazo ayiye. ngenzani ngiyabathanda Awungitshele ngamunye yini le oyibonayo kuye that makes ukuthi yenze ikhomba ukuthi yenze kube umuntu oyedwa ngoba ngiyacabanga ukuthi mangabe unesithembu suke ukuthi mhlambe ebantwini abahlanganisayo they making that combo ukuthi kwenzeka ukuthi kube umuntu oyedwa noma bakwenza ukuthi bakunelise ngendlela ezimbili. Angithi njengomuntu wesilisa ofuna ukuthatha ithembu Yeah. iyabheka ukuthi umuntu wesifazane nomuntu wesifazane equality yakhe imi kanjani. Alright. Awuthathe uhlobo olulodwa ulethe endlini fanele uthathe abantu ozobambisana nabo ngokomqondo ehlukene nenze into eyodwa nayo. So ngokuhamba kwami ngoba labantu laba baserawundeni ngikhule ngibabuka bekhona besikhula sonke phambi kwami ngiyabazi. Right. Ngiyabazi uSibu ngiyamazi nabangani bakhe impilo ayiphilayo indlela enza ngayo izinto khule ngene ekwenza. Okay. So bengikhona all the way. Yabo. Umba kanjalo naye sikhule sonke ngiyamazi yonke into sivela bona nje indlela enza ngayo izinto la khona njengamanje yabo. Ngiyabona futhi ngiyakholelwa ekuthenini mangibathatha bawutho njengakuhlukana kwabo nempilo zabo ezihlukene singayenza lento yenzeka even Ayisikhoko sami icon phethe mina khuleka. Alright, mbuka Mkhosi Media TV uzweleke uzame uyazibekela udaba lakho njengoba lunjalo uthi ufuna simhlanganisele isithembu sakho phela asazi izoba kanjani kodwa ke engingakusho zama ukuthi ke mina ngumambizwa sabele mina umsebenzi wami ukuthi ngishaya umsebenzi impukane ezihlaza sezigijime zabalanda abafana bakhona samoya abafana balendile bafuna ukuyizwa lensumansumana ngaze ngibone into nje hayi akaze ngibone into nje ngiyasaba kodwa ke ngoba phela ke ngiyabadinga ayikho nami ngiyabadinga usho ngiyabadinga namhlanje angigade umuntu namhlanje mawenzela abafana bevusa abanqemnqem lana angeke I'll make sure uzosebenzisa isoka kuba nolimi ngiyabekela bayizwe lento lungile asike singapholisa amaseko kulungile ake sibone ukuthi ke siyabathola yini qekelekiti ya sesifikile ke futhi sengibalandileka abafowethu mamzilikazi sebefikile bafowethu ngiyanibingelela hamba kahle khona sikhona bafowethu igama lami mina ngu-SMG ngiqhamuka Mkhosi Media TV uhlelo umjolela rawundini bafowethu ngicela nje uqale ngiqolise ukuthi nginibize phambi kwamakhamera kanje ngiyazi ukuthi mhlawumbe lokho kuyathusa ukuthi kwenzakalani manje kodwa njengoba sengichaza ukuthi ngivula kwa-TV amakhamera sisebenza ngawo futhi isizathu sokuthi nibe la ngicela ukuthi singachazwa yini mhlambe ekuhambeni kohlelo ngizobe senibona ukuthi siphi isizathu esenza ukuthi nibe la nokuthi yini imbangela yami ukuthi ngibe la namhlanje. Ya igama lakho nje bafo umba wena obvious mabo ngizoyithiwa kunoSibu nomba bafethu ngifuna ukuthola la before siqhubeke ngiyamazi usisi siyamazi strong mazi mazi kanjani asijwayele ukuhlala naye nje erawundini nje sibonane erawundini mazi erawundini sure ngabona Nako ngokumbona phela ukuthi ngasengisinto uyakumbona nje khona hayi lungile bafowethu okuhle ukuthi niyamazi usisi kuyangithokozisa lokho ukuthi niyamazi so ucelile ukuthi nibe khona namhlanje kunodaba afisa ukuthi alishare nani angazi noma mhlawumbe khona mhlawumbe history nayo mhlawumbe naye noma mhlawumbe ngicabanga mhlawumbe khona ukwenza ukuthi nixhumane naye ungenza ukuthi unibekela hayi nami angazi bapho nami ngizokile nje ngoba sesiphambi kwamakhamera nje hayi nami ngakujabulela ukwazi ukuthi kwenzakalani. Alright mamntombi sifikile insizwa manje ngicabanga ukuthi ungabatshela ukuthi yini babeka la. Okay guys ngiyangazi mina uzama
angazi ngezi-introduce mina officially sezibonane erawundini bawuyasho nawe. Kodwa namhlanje ngicela ukuthi ku-SMG nomtshelo waserawundini befike la ukuze bezongisiza enkingeni enginayo ngani. Ngiyazi ukuthi njengamanje ngi-surprised ukuthi kanjani because angikaze ningenze lutho sikasixabana sikazigejana okanye sinyathelela kuyani amakhono yabo. But kunenkinga enginayo mina enkulu kumele ngikhiphayo. Namhlanje ngifisa ukuyigonyuluka, angazi ngizoreact kanjani towards yona, kodwa bengicela ukuthi ningaphakamisi umoya njengoba niyabantu engakaze ngibabone benolaka okanye beabantu yabo. Ngiyacela ukuthi nibe kanjalo indlela enginazi ngayo. Into engihluphayo lana ukuthi nobabili senginesikhathi eside ngibona ngibuka, and each and every time manginibona kunalento yakhekayo kumina ngani. Singasho ukuthi ngi-crush kuthina noku-2, kodwa ngokubona kwami nangokuyizwa kwami emzweni yami lento enginayo kungaphezulu kuba yi-crush, ningama-crush kumina. Manginibuka mina nginibuke njengama-boyfriend nje, ngibuka abantu umuntu engakha naye something and ngidinga no-2. Kuqondile lokho okushoyo ukuthi ngikhashi kuthina sowu-2. Nakho-ke lokho futhi kuyangithusa ukuyibona ukuthi you must decide ukuthi choose abantu. You can't take us sowu-2. Uthini lakho mabona? Kuyangithusa mina ngoba cha ngiyakuzwa ukuthi akhuluma kodwa manje udaba lakho luqoqelana eduze awunabile manje. Ukwazi kanjani ukuthi impela wenze lokho okwenzayo ukuthi nansi amakhamera. Okay, oqala-ke angiqale ngixolise ekuthenini ngingakwazi ukunifeyisa ngaphandle kwamakhamera, yabo. Into engenza ukuthi ngize ngenilande nobabili ngilanda amakhamera ukuthi ekuthenini angifuni ube khona ozizwa engathandiwe ngokwanele noma ethandwa kancane. Njengoba nginitshela nginilanda nobabili, nginibeka phansi nobabili, ukuthi nobabili nikwazi kanye kanye lokhu ukuthi ngiyanithanda. 2, nibone ukuthi angidlali njengoba nginani la nginilethelana. Ikhona kumina lento iyaphila kumina futhi ngingayenza isebenze. So ngidinga ukuthi mina nobabili ningibambise kulokho. Angithi futhi akube khona oyedwa ovumayo ukuthi abe nami, ngidinga nobabili kulento. Madoda. Nginombuzo. Yini ekukhulile ukuthi ngoba uhlezi ngibonela ngoba uhlezi ngibonela kuyini ukuthi ungidose khona angiboni mhlawumbe ngihlezi ebaleni ngithambe ngithembela. Yini ehlulayo ukuthi ungidose cha kunenkinga la engihluphayo ngicela ukuthi ngizokuhlalisa phasi. Nangu naye ubaba lana ngicela ukudosa uhlale phasi silungise lo daba amakhamera engekho. Inkinga lana-ke ukuthi Because udaba lakho ngiyaluzwa impela ngeke ngikuphikise. inkinga yelana sekuthenini empilweni yami yonke angikaze ngizibone okanye ngizithole nginesibindi sokwenza lokho okanye ngizibone ngi-approach umuntu wesilisa. Bengiyaye ngikholelwe ukuthi umuntu wesilisa uzangibona angithande abe nentshisekelo yokuza kumina bese ayangishela yabo. So kuthanda ukuba nzima kuwumuntu wesifazane ozoya kumuntu wesilisa afika yom-approach-a. Ngiyabona leyo nto leyo. So yingakho nami ngiyabiza abantu bayatshela erawundini ukuthi befike ukuze ngizokwazi ukuthi nami ngithole amandla, ngithole isibindi sokuthi ngiyifeyise lento leyo, ngikwazi ukuthi ngiyigonyuluke. Ya mhlawumbe bafowethu ngigibele phezu kwamazwi akho dadewethu mhlawumbe ngoba mhlawumbe empilweni isona sizathu engikholela sona nami la ukuthi dadewethu ngisesayidini lakhe and ngikhaphela. Ngiyakuzwa bafowethu okwethuka vele kuyinto engajwayelekile lokho. So sengifuna ukuzwa kunina bafowethu mhlawumbe umuntu ngamunye ukuthi yena mhlawumbe uzizwa kanjani noma isicelo noma ngathini
isifiso sikadadewethu sifika kanjani kuye, ningakhona yini ukuthi zikhonye esibayeni esodwa zomndeni noma mhlambe khona ukuthi ngiyakwazi noma ngifisa ukuzwa lapho nje bafethu ukuthi kufika kanjani kumina umuntu ngamunye, ngifisa ukuthi umuntu azikhulumele yena iside lakhe. Mina bafethu nengqambamanga ngokwami nje impendulo yalapho angabi nayo kwamanje. Sesingezwa kuba fusibunga la ukuthi yena uthini lokho kushiwo usisi. Wezami ngiyakuzwa shilo futhi ngeke philise phakathi. Mina osekungimangaza-ke manje ukuthi uzokwazi ukuthi usimele sibabili because inkunzi embili esibayeni esisodwa nawe futhi yazi ukuthi cha isibaya siyakho kumele usale inkunzi yakho isibaya. Yesibo mina ngizolimela. Lo ngiyaqinisekisa. And futhi sizathu senza ukuthi mina ngeze nginilande nobabili ngifuna ukuthi nibe into eyodwa sibe into eyodwa sobathathu siyakhele triangle leyo ukuthi ekutheni. Size mina ngizazi njengomuntu esifazane enguyena. Angifuni ukuthatha oyedwa wenu ngithi ngithandana naye yedwa ngimphose ijoka. Because ngiyazazi. Ngifuna ukuthi nginelise, nginihloniphe, nginithande nobabili nizokwazi ukwenza konke. Into engibona ukuthi bizoba inkinga la isekutheni eyedwa umuntu phakathi kwenu akekho bezokwazi ukungenisa. Ngiyakholelwa-ke ekuthenini manje nothi nizokwazi ukubambisana kungabi bikho ukuthwala kakhulu ngoba mina ngiyazazi. Mana akusikho mhlawumbe ukuthi where amandla ethu njengasosiwobhuti ngithi uyasenza because ngiyimina ngiyinsizwa cha ngiyazimela ngingakwazi ukumela wena. I doubt. Wathula mva. Hayi kuyibona ukuthi hayi ngiyayicabanga lento leni ngabona nje ayeshi kahle ngoba insizwa iyodwa isibayeni iyazimela. Yabo angilolo ukuthi ngingahlaba nomunye umqembu nje esibayeni esisodwa. Yabo kuba nzima ngithanda uba nzima ingakho ngeke ngakusho phambilini ukuthi impendulo kwamanje angabi nayo. Okay. Ukubuza la. Ukube bengifika kuwena wedwa Sibongo. Ngakapproach bawuzovuma ukuba nami. Wena mina bengingakho Yini beka ngakwenza uvume? ekuvumeni kwami angiphiki mhlawumbe bengakhona ukuthi khona isinyathelo engiqale ukusigeda kuqala ngaphambi kokuba ngamsiyana joka njengama ngingayizwa inkulu ukuthi kwenzeka ngiyabanga ukuthi ngivume ukuthi umuntu wesifazane khona ukuthi nami ngiyinsizwa kekwenza ukuthi ngiyasiza ngamsebenzi wayo manje ngiyobikela engibikela. Kile siyayigqobha-ke lezo ziziboneleke nawe uMakhumalo ehlanganisa isithembu sakhe seyinsiza bengiqala ukuyibona into enje inkosi impela bathi ukuhamba ukubona 0688267740 ngaphinde nawe ungibhalele uma kuthi ne-crush ngakini ngifike kasi to kasi khona to khona simlanda fresh umuntu obese uyakhonfesa uhlulekele wena nibonileke ukuthi mina isipani sami ukushaya isipani one way. Lalela kwi-email esikhona lapha info.eyasebukhosini media tv@gmail.com.